от Финландия и директно оттам идва в нашето студио да ни скрие шапката или каквото има да ни крие. Аплодисменти за Ристо! Тапите на бутилките. Представете си как се отварят бутилките. Съсредоточете се силно. Ето, първата се отвори. Продължавайте да мислите за другата. Давайте. Ето ви 2 бутилки на цената на една. Аплодисменти. Хайде сега да празнуваме. We don't have any mirrors in the frame. There is no hidden displays. It is just a simple wooden frame. Siellä, että mä luulen, että jos se olisi jäänyt palauttamatta, niin en olisi tässä Suviaraana, että olisin siinä vankilassa ulkomailla sarjassa. Yeah. Näyttäisi toimivan. Tämä on vaikuttavaa. Tämä on vaikuttavaa. На теб се пада да провериш дали е истинска. Благодаря ви, дами и господа. Прекрасният ми асистент Нико. Обичам си работа. It is the Jack of Clubs. It is the Jack of Clubs. Mä lyön vetoa siitä, että tunnelma alkaa ihan hetken kuluttua lämpenemään entisestään meidän ehdokkaiden keskuudessa. Omistuskirjoituksella paperimuisto. Oikein paljon onnea, Katariina!